Anya laki din! Nagpintas ti asawa kanya nanang kasla artista. Materiales puertes. Di mo una ipasikat ti kinapintas ti asawam dadaw. Ang mga no sa bali ti pagawatan dagiti makangeg a kakaruba. Talaga mat ang napintas ti asawak nanang. Siya kung ti kagasatan alalaki dito'y barangay tayo. Mala, ingkakid din asikaswan dagiti sangaili. Ado pa'y ti saan anangan iti panagkalay sayo kan ni Rose. Wenanang, kalpasan ama asikasok dagiti bisita, ni Matraus ti asikaswat. Nasken na makado kami. Anya, Ay na, naggana senjaw. Dalpasan ti kalay sata, Rose, bakit? Aglabing-labing tan. mabit lang dadong. Apay, Rose? Ikatem dagiti ladawan datatang kananang mo dito'y selekta. Apay ngay bakit? Ay, nagalas ti tsura da iti ladawan. Kas dalalan niya. Anya? Awan ti labing-labing. Aging gaad di mo maikat dagiti aladawan, dado. Apay nga inluar mo dagiti aladawan mi kanitatangyaw, dadaw. Nanang, sana kayat ni Rose akitaan. Anya, taapi adi na kayat akitaan dagiti ladawan may. Kasla kayo kano alalya, nanang. Anya, ha? Ti awanan bay na babae? Imbaga na ti kasta? Hawan nanang. Iso nga impaikat na dagiti ladawan yo kinitatang iti silid me. Man nakibiyang dayjay a babae ah. Ha, agyaman pa'y kitday. Tainted mi kada kayo tinalawa a silid may kanitatangyaw. Pangikabilak ngay kadagiti aladawan, nanang. Ipan mo iti silid mi kanitatangyaw, anak kaw. Ay, nagalasan ti ugali dayjay nga asawam. Mangantan, Rose, bakit? Nakadasaran dagiti taraon. Diyak kaya ti manganda to. Apay ngay, bakit? Nagngisi ti kaldero a naglutuan ni nanang mo iti bagas. Anya? Ijay nga min dalikan ti naglutuan ni nanang. Isuan na ugingan ti kaldero. Yada yung kanyak tinapoy. Ang mga nada bakteryana. Kasanukan? Anya nga roden ti kanam? Igatangan nak iti ka na kaya restaurant. Anya? Uno saan? Ag-order ka iti online. Ngam, addan na luto asidain tayo. Saanin anasken nga agurderak pa iti online? Saan ka mangmangan? No di nakiorderan iti ka na iti online, dado. Anya? Napintas nga agpaiso ti asawam, ngam nakarartimot, dadaw. Agasam, iorderan pa iti kanan na iti online. Ha? Sa nabalin nanang, tinapatag, napintas ti asawa. Ay kat, makaamo ka ang mga sikaso kan ni Rose nga asawa manak kaw. Yawat mo amin na kayat na. Makaamiris tao, nanang. Duapay lang alawas na dito'y balay. Agbaliw tumot lang ti ugali ni Rose. No makaamiris No ngay saan? O, di agparikot kan tao. Nakasarsarak kan iti bang tagabukan ka. Apa, yakit kita enak, Rose. Ada rugit iti rupa. Nagpangit ka, tatang. Anya, nagpangit ako ram. Wan, tatang. Nagpuskol ti bibig mo. Na, uyaw enak pa yan, nakatugang ham, Rose. Oh, anya ngay day tatang, day oo. Day ti lapayag ko ti itudtudom. Wan, tatang. Rating day taoy. Lasag ang nagtubo iti abay ti lapayag ko. Kas kalagrup-ro pa akaldeng. Anya. Anya tot katawa, Marlon. Ay, nakasarak kayo ni ti manugang anauyawang kal. Uwan nga ron, Marlon. Imbaga nakidin nga grupo-grupo akaldeng. Hoy, Nakatumpong iti nauyaw nga asawa ni kasinsinda daw. ada ibagakan ka, Marlon. Anya ti bagamang kal. Ada amam amang kagamawd. Apa iti manggagamaw ang kal? Ipagamod ta ni Rose. Anya? Pagkabibawon taman ti bibig na tapno pumangit. Ay. Madiday ta na panunot mo ang kal. Dakos day ta. Sigurado napintas ken gwapon to dagiti agbalin nga anak ta, bakit? Apay ana ibagam day ta, dadong. Gaputa napintas ka, ken naggwapo akmat. Gwapo ka idi saan pa'y nga uso ti tao. Anya? Nailaw anak lang anak ki asawa ken ka. Anya? Agbababawi akon.
Isublin akon ka ni tatang ko. Apay ngay, Rose. Saan tapay anatawanan anagkalay sa? Ay, basta, isublin akon ka ni tatang ko. Diyak kayatan dito balayo. Anyat problema. Problema ti asawak, tatang. Ba, sikat tinang ibaga, nagpintas ti asawam, itag problema ka. Aha. Adan samot bagbag ti asawak. Anya. Agkakanat dagiti mapampanunot na. Isublik ka nun kinitatang na. Ay, isublim ada gusto na. Nagbayag ka namang isublay. Ha? Ta isupay apakpakanam, ti asawam. Ha. Aha. Apay akas tamot ti bagbagam kan kuana, tatang. Basta. No kayat nanti agsublay di lugar yo akapalubo sa maun. Ibagam ken kuha na asaan ang nagsubli dito balay. Imo na akpay anagsikog ngam iti sika ipagraws. Saan kayo kadipay anakabukal kini kasinsin adadaw? Diyak kaya tagsikog, Wendy. Anya, apay nga ikat agasawa kayo matan kini kasinsin dadaw. No kayat na timaadaan iti anak. Iso, tagsikog. Saan ka ta siya? Anya, Ang mga nulumaadak akasken ka no agsikugak, Wendy. Kas kala imbal abaka iti day taalangam. Nagngisit pa iti taltal mo. Ay, si kamot ti lumabas diti parangan, ipagraos. Di nakman kasarsarita bayaw Marlon? Napudot sa ti ulom, ipag. Diyak kaya ti makakita iti kasken ka, bayaw Marlon. Anya, di na kayat makita, kat nagtairak mat ipag. Anya na taor ti sasawam dita. Kas kala agro-pro pa aduggong. Anya? Ay, Winday. Apay aditi likodan ti balay mi tinagnaam. yak kayat amakita nak ni Rose ang manugang yung ante. Taapay. Ibaganan tumanen ang nagnisit ti teltel kaw. Anya? Naguyaw day dyan na ikamkamang. Aday tan. Ison ti sumungad. Ay, sige antay. Lapsan ka pa'y. Inakon. Ang mga nuuyawin nak tumanen day ta babae. Anya matinday ta abadom, nanang. Apay ti badok, Rose. Kaslabado tinatay. Hey, nagalas. Violet ti kolor na. Anya, ingkag sukat nanang. Kas kalaglang lang nga nabalsa mo. Nagalasan day ta nga ibagbagam. But namat. Nagpuskal pa iti pulbos iti rupayo. Ate yu pa dyan nalamaw nga ulo ti baboy. Anya. Di nakman isuro si kadado. Ano sam ti ugalik no kayat mo anasaya at ta. Uwan ang... Di ka nagsaupay. Ipangalngal ko day ta dila makitam. Anya lakit din ni Rose. Nakauy-uyong ka bakit? Kasano, kat isuro nak no anya ti aramidak. Apay, jak amo aya ti aramidak. Ha? Kunamlan asino kang agsasao? Ay saus, nagadun ti imbagam. Ingka man nagdigos? Apay ngagdigosak. Kat nabangluak pa'y mait. Anya ana bang lo asasawam dita? Ha? Nagalsampay dita kilikilim. Iyo! Ay. Saan mo't na maidrawing tilangam kasinsinda daw? Ay, kunak no siya kunti kagasatan anang asawa dito'y lugar tayo. Ngamsaan mo't gayam, kasinsin Marlon. Apay kasinsain. Napintas ngagpaiso ni Rose. Ngam nagalas mo't ti rumrumwari tingiwat na. Sa nabali at napintas mo't ni Rose kasinsain. Day tamot ti kinungkunak ide kasinsin. San abali, tanapintas ni Rose, kung kunak, ngam di mo't agbaliw. Mala, di kan agliday kasinsinda daw. At dalitan, di mon may babaway. Sayang tinagastos ko anang ikalay sa kinkwana, kasinsin Marlon. Kayat ko nga ibabawi. Anya? No maisublik la ko matipanawain. Jak inararam ni Rose. Nagalas met gayam ti ugali na. Makasugat itirik na. Apay adinak matan ka sarisarita, dado? Awan, Anya nga awan? Kagorgora na ka di, ha? saan? Anya saan? Kat madlaw iti langam nga ada sakit tinakam mo kanya? Awan ko naklangaruden. Ada. Awan. Ada ko nak, Anay ko? Apay ngagkatos ka nga, Rose. Hoy, di nakpakpakitaan iti saan anasaya at Anya ka laki din ay. Agkabil ka ba yan? Saan ang amabutengkan ka?
Uray pa'y agtutuon kayo kada nanang kan tatang mo, makilaban kanyak. Sana ka mabutang. Anya? Uray pa'y agkakadwa kayong agkakaruba. Sana klata mabutang kada kayo. Naguyong kamatan, Rose. Iso at nanangam tigaraw mo, Dado. Ay. Iman kamit anak kaw. Dangran nakalang ni Rose nga asawam. Tatang, Dayta babaay nga ipaspasikat mo na pintas. Napintas nga agpaisaw. Ang maatiw na payan, te agngar-ngar alyawn. tatang, Mag-uuyong day nga asawam. Ay este na uyong kunak ko ba? agbabawi ang anang asawa kan kuha na, tatang. Awanan ti maaramidam, anak kaw. Andaditan. Agasawa kayaw. Agtalawaksan. Anya? Sika pa yan ti agtalaw kat sika ti bumalay. Ni Rose ati pumanaw, tayo sutin ay kamkamang. Di tayo kasapulan ti babae, akas ken kwa na. Wala nga nga ulo ti bangus ti pretwork. Ay, mapisina kun kat. Ha? Sa! Ay, pumanaw ka dita apo, sa! Ha? Ti awanan ba in apo, sa? Tadi na kaya ti pumanaw? Ha? Bambantayan na ti ilot-lotok a bangus? Payman tabarsa kak iti aklo? Dahito iti aklo. Natamaak ti pusa. Kat nagtaray iti paglutlutwak. Anay ko. Naibuyat iti rupak ti agburburok a mantika. Anay ko. Anay ko. Itaray na ko ni di hospital, Dado. Saan ako na makakita gaputan na iraman ti batak ka nabuyatan iti agburburok a mantika. Asos, limtagan ti rupam, Rose. Nagalaskan. Anya? Naluto ba't day tarupam? Nagbalinan at chicharon day talapayag kinagong mo. Saan? Itaray na ko ni di hospital. Pangasim, Dado. Masyan ka kanya. Ay, itaray kay di ospital. Ikarim ngagbalbaliw kan. Wan, lakay. Ang balbaliw akon. Basta itaray na ko ni di hospital. Napgasan ti rupat. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Nauyaw, ana ikam kama. Dito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.